hari impunzi z'abanyarwanda donc b'abahutu muri violation bakorewe na AFDEL n'abayobozi ba AFDEL muri Sud Kivu, muri Nord Kivu, Maniema, muri Province Orientale no muri Equateur. Aha bakaba bashinja AFDEL, bashinja UPDF, bashinja igisirikare cy'u Burundi na APR kuba hari participation bagize mu bwicanyi nangwa violation zigeze zabaye muri ya periode. Alors ariko hano bagasulinya cyane ko ibyabaye beaucoup plus nuko interahamwe zafashe na XFR les civils comme bouclier humain. Nibwo babatwaye barabajyana mu mashyamba, bamwe bahinguka Kinshasa, abandi bajya muri Central Africa, abandi bajya Brazzaville, abandi bajya Angola, abandi bajya za Mozambique na Zimbabwe na Malawi, mwabira bihugu byose, abandi bajya za Cameroon, ainsi de suite. Alors muri iyo ntuza muri rapport ntuza yayo analyse yayo bayikoreye, bashinja interahamwe kuba zarakoze ibyaha bitatu. Icya mbere kuba barakoze genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda, icya kabiri kuba bararoshe abantu bahunganye nabo aho kugira ngo babareke batahe mu Rwanda nk'uko abandi batashe, bajya kubaroha mu mashyamba. Iye muri raporo mapping barabashinja intuza XFR kuba yaratwaya abaturage bari non armé mu mashyamba iri kubakoresha comme bouclier humain, arimo bamwe baguyeyo bishwe n'amacinya n'izindi ndwara na za malaria ainsi de suite. Ubwicanyi bwa gatatu babarega n'ubwicanyi bakoreye noneho abatutsi b'abakongomani. Donc muri rapport bashinja interahamwe na XFR ibyaha bitatu: gukora genocide mu Rwanda, gufata abaturage b'abanyarwanda bakabajyana mu mashyamba bakajya gupfirayo, iyo ni responsabilité yabo. Responsabilité ya gatatu kwica abatutsi b'abakongomani basanze mu gihugu cyabo. Ibi biri muri mapping report, ariko sinigeze numva hano Mudemi Mukwege abivuga n'abandi bose bakora ntuza apologie nangwa propagande ya mapping report. Alors aha bavuga ibindi byaha byakozwe n'aba XFAZ n'aba FAR icyo gihe bari muri repli basubira nyine i Kinshasa. Alors ntuza ya gatatu mapping rivuga nukuva muri kwezi kwa munane 98 kugeza muri janvier 2001. Aha ngaha bagarutse tena kuri attaque zabereye contre abatutsi baba civil i Kinshasa, i Nord Kivu, Katanga, ariho basita nomema abasore basaga 200 b'abatutsi biciwe Kamina bari gukora course ya gisirikari. Bavuga ko hari abatutsi biciwe hari Kisangani basaga nabo hafi nka 800 nangwa 900 babaga Kisangani n'abavuye Bunia bari barabako central Kisangani, abandi ko biciwe Kasai Occidental, abandi Maniema, abandi muri Kasai Oriental. Alors aha bakavuga ko hari ibihugu 8 byahuriye mu ntambara mu kira gihugu bahanganye n'amagroupe armé 21. Ngo ibi bihugu 8 byose ngo Angola barayishinja nayo kuba yarakoze ama violation des droits humains muri mapping report. Igihugu abasirikari b'Abazimbabwe barabashinja, barashinja abasirikari ba Namibia, barashinja abasirikari ba Chad kuko nabo baje gutanga umusada, barashinja n'abasirikari b'aba expert bavuye muri ntuza muri Libya baje guhereza umusada ingabo za FARC icyo gihe za Kabila. Aha rero mapping report yaresanshije ama violation des droits humains 200. Donc bwa mbere ni 40, ubwo bari guteranya muraza kumva ko zose hamwe ni 617. Muri juillet 96 kugeza 98 hari 238. Kuva muri août 98 kugeza janvier 2001 hari 200 violations. Asigaye tranche ya nyuma nukuva none muri janvier 2001 kugeza muri juin 2003 ariho bahagarikije muri ya transition ya Kabila. Bavuga ko habaye 139 incidents, ariko izi cyane zikaba zabaraye muri province orientale no muri Ituri
cyane cyane contre violation zabereye contre abahema n'abalendu. Ahangaha ariho bashinja Bemba ubu uherutse uri na vice premier ministre kuba yarakoze ubwicanyi hano, bavuga ancien ministre Mbusa Nyamwisi wayoboraga RCD KML kuba nawe arega ubwicanyi yakoze hano. Ariko iyo habaye ya Genocost ngiye kuvugaho mu kanya, bose bajyayo ngo bagiye ku celebra Genocost, bavuga ko ari abandi bantu bakoze genocide kandi ari bo bikoze ubwo bwicanyi. Urumva ko hari ibanga rihishwe inyuma y'ibi bintu. Alors muri iyi periode ya 98 kugeza 2001 hari ubwicanyi nangwa violation zindi zabaye no à l'ouest, no pama ba Congo, Kinshasa, Maniema, muri Kasai Occidental, muri Katanga na Equateur, bashinja abazimbabwe tena, bashinja abanyangola, bashinja n'abasirikali ba Namibie kuba barakoze ama violation des droits humains. Muribuka ko topic yacu ni bande batungwa agatoki. Nari ngeze avuga ko hari ubwicanyi buregwa igihugu cya Angola, igihugu cya Zimbabwe na Namibie bwakorewe ba Congo, Kinshasa, muri Maniema, muri Katanga na Equateur. Alors ni bihe byaha beaucoup plus byagiye bivugwa, ni zihe violation cyane cyane mapping report ivuga ko aba bantu bose tuvuza ahangaha bagiye byabaye recense. Ibya mbere byabaye recense beaucoup plus yari za violation, violence sexuelle, ariko yagiye ikoreshwa comme instrument de terreur, donc nkuko nk'intwaro y'iterabwoba. Ibindi byaha byagiye biba recense bya violation nibyo bita esclavage sexuel, donc abantu b'abasirikari nangwa ama groupe armé yaba bazimbabwe nk'abazimbabwe barabiregwa cyane kuko bafataga abadamu hariya kuri aeroport ya Njili bakagenda bakabasekestra hariya muri etat major ya force aérienne kuri aeroport. Umwana w'umukobwa akaba bamumarana n'ukwezi nangwa amezi abiri ari muri ya atavamo, abasirikari b'abazimbabwe baryamana nawe a tour de rôle. Ibi ngibi biri muri mapping report ku byaha bya esclavage sexuel abasirikare b'abazimbabwe bakoze hariya i Kinshasa na hariya muri za Kasai ahantu bari badeployinze. Ibindi byaha bivugwamo muri mapping report ni violence sexuelle aussi zakorewe abantu kubera appartenance ethnique. Ahangaha cyane cyane abantu bashinzwe ibi byaha n'aba FARC, kuko hari abakobwa bavuga b'abatutsikazi benshi bari hariya muri Kankokolo, abandi bari bafungiwe Kanseta, abandi bari bafungiwe muri Kankabila. Bavuga ko FARC yakoresheje bakaba ati boya na basi wana ya Barwande tola labango, donc bakavuga ati bagiye kuryamana nabo bagiye kubaviola kubera ari abatutsikazi. Ibi byaha nibyo mapping report aussi ya recenseje muri violation des droits humains, yemeza ko hari abantu bakorewe violence sexuelle kubera ubwoko bwabo. Hari ibindi byaha barecenseje muri mapping report yerekeranye na pratique rituelle, niba ngo abantu bagakora za ceremony, bagafata umwana w'umukobwa nangwa umudamu bakamukuramo imyambaro, hanyuma bakamukoraho amaseremoni yo kwirinda nk'abamayimayi ngo bagiye ku rugamba, umudamu bakamuryamara nk'abamayimayi nk'icumi nka 12 ngo kugira ngo babone imbaraga ngo force yo kujya guhangana n'umwanzi. Donc ayo ma rituelle yo violence zakozwe muri za rituelle zitandukanye, imihango runaka itandukanye. Ibindi byaha byagiye biba recense ni violence zabaye contre abana. Ngo hari ahantu amashuri yagiye asenywa, aha cyane cyane bararega FDLR na XFR kuko hari ahantu bagiye bagera bagasenya ibigo by'amashuri. Abantuza nabo barabiregwaho, ira mitwe yari bayihara cyane cyane muri Ituri, muraza kubisanga kuri page 340 na 380, niho cyane cyane ibi byaha byanditswe bya violation byabaye contre abana. Izindi violation zabaye na abantu bagiye bakoresha mine antipersonnel. Mine ni bisasu bitegwa mu butaka, none imodoka yagikandagira share nanga umuntu kikamuritura
ibingibi babirega ko abanyangola nibo igisirikare cy'Angola cyarezwe cyane mu kuba cyarakoresheje mine antipersonnel mwa kiriya gihugu, n'ubu ngubu hakaba habarirwa amamiliyo n'amamiliyo y'amamine yatezwe muri za Kasai, igihe bari gutega nyine ko RCD itambuka ijye muri Eneo FAC ahantu yari iri, n'iriya za Pweto barega igisirikare cy'Angola muri ibintu za muri mapping report kuba cyarakoresheje ziriya ntwaro kandi zikaba zaranzwe n'amahanga. Ikindi cyaha kivugwa cya violation ni recrutement y'abana mu gisirikare. Ahangaha bakarega AFDEL cyane cyane ko yakoresheje abakadogo, indi mitwe nka IPC ya Thomas Lubanga nayo yararezwe muri iki cyaha, n'indi mitwe nka MLC ya Jean Pierre Mbemba na Mbusa Nyamwisi muri RCD KML nabo barezwe kuba bararekrise abana mu gisirikare. Mapping report ivuga ku byaha bya exploitation des ressources naturelles, donc illégal. Abantu bagiye bacuruza amahembe y'inzovu, abantu bagiye bacuruza impu z'ingwe, bacuruje ibyana by'ingagi, abantu bagiye bacuruza impu z'akabanga, gasimba bita kabanga, abandi bagiye bacukura amabuye y'agaciro nangwa bagafata abantu bari kucukura zahabu haraza Kisangani na diama bakayimwaka bakanamwica. Ibi nabyo ni ibyaha mapping report ya recenseje muri 617 incident nabasobanuriye hejuru. Mapping report yavuze aussi kudeko ama contrat illégaux nangwa contrat bita de contrat léonais, ni za contrat izi noneho ni za leta yagiye isinya avec des entreprises zikorana n'imitwe iterabwoba. Hari abantu bazi ngo mapping report ngo ni genocide ngo ubwicanyi bwakore, ibi byose byaha birimo. Donc harimo même des contrats zagiye zibasinye zitazwi nangwa n'ama entreprise ari suspect, nabyo byabaye recensé muri mapping report. Mapping report yaresanshije ibyaha aussi biririye na trafic d'armes, abantu bagiye bagurisha imbunda ziri illegal cyane cyane. Ibi byabaye muri Katanga niho aya mafunza menshi abaye recensé, andi muri Kisangani na Ituri muri Nord Kivu na Sud Kivu. Mapping report yaresanshije ibyaha bya violation des droits humains by'abantu bagiye bareguzwe gukora ibintu by'amadroge, urumogi, za cocaine, za opium n'ibindi bidroge bikomeye cyane. Muri mapping report nabyo birimo. Noneho ibiza ku mwanya wa nyuma n'ubwicanyi amasse, donc abantu bagiye bicwa ari abantu barenze 2 nangwa 3 bakicirwa hamwe, nangwa des assassinats zagiye ziba ziri ciblé ku bantu runaka kubera uko bari nangwa uko baremwe nangwa icyo baricyo. Voilà. Alors ibi rero cyane cyane izi théorie de masse ahantu zanditswe zagiye zibera, hari amasite hahitwa za Lubarika hani muri Sud Kivu na Mutarure plutôt, muri ahani bavuga ko ari muri Octobre 96. Ibi bikaba biregwa AFDEL. Hakaba hari ubwicanyi nangwa violation zabereye ikashusha, tiweri amasse nangwa des assassinats nayo ni muri Novembre 96, bikaba biregwa AFDEL biri ku mutwe wa Laurent Désiré Kabila. Ahitwa Ishange muri Novembre 96 naho bavuga ko hari tiweri de masse yahabereye, no ku kiraro cya Ulindi hari tariki 5 z'ukwezi kwa kabiri muri 97. Ku mugezi wa Oso muri Novembre 96 hari ubwicanyi naho bwahabereye amasse nahitwa Biriko, ni hara muri Walikale naho ni muri Decembre 96. Indi site iri recense ni Kibumba, angaha bakarega intera hamwe AFDEL ije kwataka inkambi ya Kibumba. Abantu bose barabarwayi n'abandi bari birema badashoboye kugenda, bavuga ko intera hamwe zagiye zibafanyia bakabakubita amashoka nangwa iki kugira ngo inkotanyi ngo AFDEL ngo zitaza ngo kubatwara. Abantu benshi b'abarwayi muri Octobre muri mapping report basobanura ko
ba interahamwe zabishe kugira ngo batabasiga barwaye bo birukanse bagiye. Novembre 96 avuga ko ari ubundi hicanyi bwabereye muri nkambi ya Mugunga. Decembre 96 ahitwa Hombo na Biriko ni muri Walikarete ni ya kabiri. Akavuga ko hari nditiweri zabereye Tingitingi na Lubutu muri échange n'interahamwe n'abantu ba AFDL kubera bari batwaye impunzi comme bouclier humain. Alors impunzi zari ziri kumwe n'abasirikari, personne ne savait pas comment différencier impunzi n'udafite n'umusirikari. Hakaba hari abantu bahaguye aussi amasse. Indi site yabaye recensé muri mapping report na yitwa Bowende muri Equateur, bakavuga ko byahabereye muri 97. Naho muri Rucuru nahitwa Rusekera. Irusekera ni hara muri Bwito, ngo uzamutse Tongo, umusozi wa Tongo ukagere Kabizo, soit ushaka kugibambo nangwa ukajya hitwa Rusekera ugana za Bishusha. Aha naho bavuga ko hari tiweri amase yahabereye na biterutse muri AFDL ni muri 96. Irucuru hariya kuri centre nahitwa Kiringa, nabyo biri muri raporo ya mapping. Ahitwa Mugogo mu isoko, nahitwa Kabaraza hari ikigo cy'aba garde park Kabaraza ni muri Novembre 96. Basubira muri Sud Kivu ahitwa Irushima nahitwa Rubirizi, ahitwa Bwegera, ahitwa Chimanga plutôt, ahitwa Mpwe na no ku muhanda wa Shabunda ujya gana ahitwa Kigurube muri 97. Aha ho bakashinja ko habereye icyo bita blocage ya aide humanitaire. Ntabwo ari ubwicanyi, ariko kuba ingabo za FDL zarablotse inzira ngo aide humanitaire ntitambuke. Iyi nayo ni violation des droits humains. Muri Masisi akavuga ko hari ubwicanyi bwabereye inyakariba, ubundi bwabereye ikibarizo, aho impunzi z'abatutsi benshi biciwe hariya ikibarizo. Kuri Monastère mapping report irabivuga. Hakaba hari ubwicanyi bundi bwabereye ahitwa Kinigi nahitwa Musenge n'Imutiko, bukozwe n'interahamwe, naho hakaba hari abatutsi benshi bahiciwe. Abandi bakaba bariciwe ahitwa Ihombo nahitwa Ikagusa ni Gifurika, aho ni muri 97. Izi ni site zabaye recensé na mapping reports par rapport ya tiweri de masse kira cyaha cya nyuma nari mvuze cyabaye recensé hari. Alors nkuko nabivuze mapping report ntabwo twayikorera aselema, hazaba na B, ariko nyikohereza résumé noneho qu'est-ce qui s'est passé au juste ibi byose. Iyi monitoring yakozwe zira nama nababwiye zabaye muri Conseil de sécurité, Secrétaire des Nations Unies, bariya bose ba BCNDH ainsi de suite. Monique muri 99 niyo yari ishinzwe gukora raporo y'ibintu byose bya violation des droits humains. Yari ihagarikiwe n'Umubirigi, ni wari ufite iyo programme muri BCNDH witwaga Like ni bari yitwa Like Hecken branch. Yari afite mission spéciale ya Union européenne, ariko beaucoup plus financée par la France et la Belgique. Mission yabo kwari ukugira ngo kubera genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda bayipanze hamwe na leta ya MRND, ikaba yarananiranye. C'était que berekana ko hari indi genocide yakorewe noneho muri Congo kugira ngo bapfobye genocide yakorewe abatutsi 94. C'était ça juste la vraie mission byose mbabwiye, c'était de tourner autour de ça. Umuntu qui pilotait yo programme c'était à Kinshasa mu biro ya BCNDH yitwa Like, de nationalité belge. Yari hamwe n'undi mu Faransa que je ne me souviens pas bien son nom, peut-être muri be nzamubabwira. Alors bashakaga kwerekana ko habaye massacre y'abahutu. Donc
niba harabaye ubwicanyi genocide mu Rwanda bw'abatutsi, ifale ko bapruva ko hari ubundi bwicanyi bwabaye muri Congo bukozwe uvuga ko ari victime noneho ari wabaye auteur w'indi genocide. Ibi byose babikoze kugira ngo bapfobye genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Kuva muri 2003 Monique ntago yari gikora iyi programme, bayisimbuje HCR niyo yatangiye kujya ikora iyi récolte y'izi information. Donc bamaze à partir de 2003 HCR niyo yabonye iyi mission yo kugira ngo igire sansa les massacres zabaye zimwe fondé dans les cas yo kugira ngo bajise. Nibwo baje gufinansa IRC nindi yitwa Irene, ngira ngo narivuze mu mantuza nsita les sources zabaye mbere. Nibo baproduce rapport ya mbere IRC bavuga ko muri ayo maraporo HCR na Monique bakoze kwa muri 99 ngo bamaze kuresansa kiyayi 5 millions de morts. Bamwumvise ko 5 millions de morts, 5 millions de morts, ibi byatangiye muri 2003. Alors BCNDH yari yobowe n'umubirigi n'uriya mu Faransa, baza gukora indi raporo muri 2005 berekana ko habaye noneho ngo 10 millions de morts. Alors izi raporo ziragenda muri Nations Unies, muri Conseil de Sécurité, berekana ko ziriya ntambara zose zabaye hariya. Donc n'u Rwanda rurebwa gusa, donc ntibarebye Angola, ntibarebye Zimbabwe, kandi twerekanye ko muri mapping report berekanye ko Zimbabwe bakoze ubwicanyi, bakoze violations arizo zose, byose babishira ko ari u Rwanda rwabikoze. La mission était de montrer que niba mu Rwanda harabaye genocide yakorewe abatutsi ya 1 million, noneho hari indi genocide yakozwe noneho ya 10 millions, bakavuga ati se kuki muhereza agaciro 1 million hari indi ya 10 millions. C'était ça le plan stratégique ya création ya rapport mapping, kwerekana ko uwigira victime ya 1 million ariwe auteur wa 10 millions. Ati kuki mumuhereza valeur alors qu'il y a un génocide ya 10 millions. Ariko iyi raporo zose ya IRC ni ya BCNDH ni imibare gusa, nta mazina yigeze atangwa, nta documentation yigeze avuga ati ahantu runaka hishwe n'abantu runaka n'abantu runaka n'abantu runaka. Ahubwo iri documente n'ubwicanyi bwakorewe abanyamurenge buriya navuze, kuko bona amazina yabo muri Conseil de Sécurité barayafite, na raporo ya HCR na raporo ya CICR niya Human Rights Watch yakoze muri 95, ari amazina y'abanyamurenge n'abatutsi biciwe hariya imasisi na hariya ku muntu uza kuri monastère. Ayo mazina Conseil de Sécurité irayafite. Ariko aba bantu bandi bavuga bapfuye barababaza ati ayo mazina yabo ari hehe, abo victime ni bande? Niyo mpamvu rapport mapping kugeza n'ubu yakomeje iba draft, itigeze ibona document final, parce que il fallait prouver noir sur blanc. Bazane amazina y'izi miliyoni 5 ya IRC na miliyoni 10 zo BCNDH yanditse muri rapport ko baguye mwazira ntambara ngo bishwe n'u Rwanda, bazane amazina n'ubu ntibigeze bayerekana. Nibwo rero batangiye kudevelopa strategie ikozwe n'abantu bafite projet yo gupfobya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Batangira gukora ama etude, bayakorera analyse, batangira gukora communication bakoresheje les mouvements citoyens. Création ya Lucha, création ya Filimbi, création ya mouvement bita FUR, Veranda Mutsanga, iyo bita FUR, iyo bita MNC, babaye financé par la Belgique et la France kugira ngo bakore campagne yo kwerekana ko hari genocide yibagiwe yakorewe abatutsi, yakorewe abakongomani, donc Genocost. Baza kubizanamo les chercheurs, nibwo bakreye Ebuteli, bakreya
ya ntuza ya nani Jeke, bazana Jeke, bazana uriya mugabo wo muri West Africa Charles Enani Onana, bafata uwitwa Judy Rever, c'est d'être une journaliste canadienne, bakora noneho une communication bafashijwemo na Human Rights Watch, bafashijwemo na Amnesty International, nibo bakoze propaganda y'i raporo ya IRC na BCNDH ivuga ko hari abakongomani miliyoni 10 bapfuye. C'était que babona accord ya Conseil de sécurité, kuko niyo seul organe yemerewe kugira ngo iverifie yemeze ko hari genocide yabaye. Babigejejemo n'ubu byarananiranye, niyo baje kubyambika Prix Nobel de la Paix mu kwegara byambara, abikora na programme ye, aravuga ati ngewe ni muntora nkaba president, nzabafasha kwemeza ko u Rwanda rwakoze genocide d'abord y'impunzi z'abahutu, yica n'abakongomani bafite ikigero cya miliyoni 10, kugira ngo bazimye genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda miliyoni yamaze kuba confirmé par le Conseil de sécurité ya Nations Unies. Nguku muri make amasaha aratugendanye, ndabona hari bamwe bo babaye 0 era abandi 2h du matin mu bihugu bitandukanye. Ngiyi plan stratégique yakozwe, ariko muri rapport mapping abari buze gusoma neza kuri page, niba ndi buyibuke, niba ari kuri page 24, uraza kwasanga amagambo avuga ko ngo kubona ko u Rwanda rwashoboye kweparanya la vie y'abahutu bari barahunze, abandi kabafacilita gutaha. Sur les 1,500,000 yari yinjiye hari Goma, 1,300,000 yose operation ya AFDEL yashoboye kubasubizayo, bivuga ngo 300 nibo bakomeje kumanuka bajya mu mashamba. Avuga ati iyo facilité, murebe kuri page 24 abari buze gusoma mapping reports, ko abantu benshi badakunda gusoma, ariko nyine narayisomye yose kandi narayisomye igihe kirekire inshuro nyinshi. Handitse ngo faciliter le retour au Rwanda d'un grand nombre de Hutus plaide pour l'intention de détruire un groupe. Ngo nta intention u Rwanda rwari rufite rwo kudetruiza un groupe, kuko ishaka kuidetruiza ati bose ari kubica, atariko yafashe 1,200,000 bose ibasubiza mu gihugu. Ababacitse ni 300,000 nibyo byajyanye n'aba ex-FAR n'intera hamwe, ariho mapping bashinja kuba barabaroshe mu ishyamba, bakagenda bakicwa n'imibu, bakicwa na malaria, ke bagomba kuba sur la tête la responsabilité y'abayobozi babo babatwaye, kuko igihugu cyari kije kubafata kandi abo cyafashe cyarabacyuye irabatuza, n'ubu barahari. Ngiyo mapping report. Donc propagande zabaye autour yayo, c'était juste de créer double génocide, ariko iyo double génocide yaje guhagarikwa kuko ntabwo yari documenté, n'ubu yaheze mu matiroir ifatwa nka propagande, kuko ubwicanyi bwose bwabere hariya ababukoze baba ari abo muri AFDEL bose bari muri leta, baba abo muri RCD bose bari muri leta, baba abo muri MLC bari muri leta, RCD KML bari muri leta. Ubwicanyi bwabaye hariya muri Ituri bukozwe na Constant Ndima, uyu wari ancien gouverneur wa Nord Kivu, gouverneur militaire, yakoze operation bita effacer le tableau, bisha abantu ariko bamuhemye kuba gouverneur militaire. Bemba yisha abantu yanarabifungiwe, ni ministre, yabaye ministre wa défense, ubu ni ministre wa transport, n'abandi. Nuvuga ngo ukoze rapport yose izi violation zose 617, nibura poursa 90 yose n'abayobozi b'abakongomani bajya kuri justice. Anariyo mpamvu nabasobanuye ko Kabila yabigendeye kure arabihunga, kuko yarazi ko nawe muri AFDEL niwe wari commandant des opérations Kisangani. Nubwo bavuga ngo abanyarwanda barabafashije, ariko celui qui avait le commandement ya opération Joseph Kabila niwe wafashe aéroport ya Kisangani, birazwa bari bahari, ngira ngo ne peuvent pas me contredire. Niyo mpamvu ya bloquer rapport, ariko bamushyiraho pression kuko bo bari bafite indi gahunda inyuma yo kugira ngo bakreye théorie ya double génocide muri cadre yo gupobya génocide yakorewe abatutsi mu Rwanda.
tuba duhagarikiye ahangaha, dufite parti B ya tuza sobanura noneho ko nzasobanura Genocost yatangiwe ite kandi niyihe gahunda bafite muri la projet ya Genocost muri cadre yo gukomeza kumanipira mapping report. Murakoze cyane, turabasubiza mikro.